Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Señalkunata alli rikushun. Apunchi Jesuska hawapachamanta kasuchik kaparishkawanpish. Angelkunata mandag angel kaparishkawanpish. Tayta Diospaq trompetapi tukashkawanpishmi shamunga. Chasna shamukpika Cristota kriq wañushkakunaraqmi kawsaringa. Chayhipaka ñukanchik kawsaqkunatapish tandachishpa phuyupi apaqpika kawsarishka kunandigmi hawa wayrapi apunchi Jesuswan tupashun. Chasna tupashpaka apunchi Jesuswanmi wiñayta kawsashun. Chasna kana kashkamantaka kayshuk chayshuwan kaykunata parlanakushpa kushichinakuichigari. Apu Jesucristo tigramona hawaka tawkakunami kaytachayta rimashkakuna kaytachayta nishkakuna. Chaymantami wakinkunaka kishpichi Jesucristo fuyukama tigrana shamunataka mana yuyarinkuna. Kishpichi Jesucristoka mana tigrana shina kawsakunkuna purikunkuna. Paykunaka yallishka punllakunatami sumagyachishpa yurishpa kawsankuna kutin kay punllakunataka chiriyachik shina. Chasna kaqpipish kunan kay punlla kikin ñuka imashina kashkami kayamincha hipa punllapaqka allikunata apamunga. Chaymantami kikin ñuka yuyaypi charina kanchik kishpichi Jesucristo shamuna tigranata yachanchik rikuchikun ya Diospaq shimipi y chaymi ñukanchikka yuyaypi kawsakuna kanchik. Ari ñawpaq riqkunapish paykunapaq tiempopi Jesucristo shamunatami yuyarkakuna. Chasnami tawka Diosta katiqkuna, Diospaqta ruwaqkuna, Dioswan alli kawsaqkuna yuyarkakuna paykunapaq punllakunapi kishpichi Jesucristo tigrana kashkata. Chasnapish paykunaka pandarirkakunami. Chasna kaqpipish kishpichi Jesucristo tigranaka ashtawan kuchullapi kashkatami kay punllakunapika yuyanakanchik. Ñawpa watakunapi Diosta manchaqkuna, Diosta kasuqkuna nirka paykunapaq punllapi ñalla Cristo Jesus shamunga tigranga. Chaymanta rikuqpika chaywan chimbapuraqpika kunan kay punllakunapika ashtawan kuchullapimi, ashtawan kayllapimi o pungullapimi nitukunchikmi kishpichi Jesucristo tigranaka. Punllantami Apu Jesus puyukama tigranaka kichkiyashpa katin. Ashtawanmi huchuyashpa katin. Apu Jesus tigranapaqka allichirishka kanatami munani. Imashinami Elizabeth, María allichirishkakuna karka. Imashinami Simeón runa, Ana warmipish allichirishkakuna karka. Paykunaka allichirishpami shuyakurkakuna. Yuyaypimi kawsakurkakuna mana kungarirkakunachu. Yaya Diosmi paykunamanka shuk kishpichik Mesíasta kachashanirka. Chaymantami paykunaka chayuy chaparkakuna, chayuy shuyakurkakuna. Paykunaka señalkunata rikukurkakunami chay punllakunapi y paykunaka shuk shuyanatami charirka y chaymanta mana pingarirkakunachu. Chayshinallataq kunanpish ñukanchikka mana kungarinachu kanchik. Yuyipimi kana kanchik, allichirinami kanchik, chaparakunami kanchik kishpichi Jesucristo tigranata. Payka hatun mandak shinami shamunga. Paykunaka shuyarkakunami paypaq mandana mishachun. Kikinpish ñukapish yachanchikmi paypaq mandana mishana kashkata. Chaymi paykunaka trabajarkakuna kayta yuypi charishpa ya Diospaq imata rurashkaka mana yanga kashkata. Kunanpish ñukanchikka ya Diospaq ñawpaqpi alli kawsashpa katishun allichirishpa prepararishpa chayuy ama kungarishpa. Shinallataq ñukanchikka kunanka ya Diospaq mandanapaqmi trabajana kanchik. Yuypi charishpa kanpaq trabajoka mana yanga kanchu. Misión Chaski Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.